Abazana batano b'abanyambarano b'abariyo nibetegurira empaka za Western Region Powerlifting Championship yazirumwa abakazi babiri Joan Numurungi na Asfat Mukamurisa kandi abashija Mare Hamza na Jamil Kamugisha abarukurugo muri Kawaida's Gym hamwe na Alan Natkunda owa Superb Fitness Gym yo muri Kakoba. Empaka zirukubura yesandisha tukubaho abazana bariyo bahaya okore ko bukoryo kwija kuzisinga training negenda je munonga nkaburijo amani konjiremu obukoryo konjiremu so tururede ebirabiri na mwenda bya no pain no gain byo kweso kwenyine training ako twonjiremu amani ninji yetendeka habo impaka za powerlifting ziri kwija kuba aha no pain no gain ibirabiri na mwenda byo kwikumi na kumwe empaka zitebekanise kumara imyezi 3 inyenda kuba Western Champion. Abazana barakorejo mu mpakezi nibije kurabaho kweta bo mu mpakeza Uganda yona ezrabo muri Kampala ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.